Александр Васильевич, Вот так. а siz qayda yaşaysınız? Min Vasilyevadan yaşayın. Siz kayıtlı Evet. Aslında var mı? Yok, Avrupa değil. Александр Васильевич, siz Tatarca bilirsiniz mi? Siz gene bilin. Александр Васильевич, siz Fransız dili bilirsiniz mi? Yok bilmiyorum. Правильно? Дар'я, Сина, Нişiyer. Mila, 9 yaş. Хелер Нişek. Evet. Син İngilizce bilirsin? Hayır. Молодец. What is your name? My name is Gumar. Ольга Павловна, хайрлите. Доброе утро. Урман. Урман, Лес. Aynen. Ey. Дом. Siz. Вы. Без. Üstel. Стол. İş. Работа. Правильно, вот они всегда так. Saf hava. Сафхава. Сафхава. Воздух. Ey, воздух, hani saf. Ey, свежий воздух. Meydan. Площадь. Украина. Площадь. Укырга. Урок. читать. Evet. Yazarga. Писать. Писать. Anlayayım. Aha, söyleşem. Говори.